अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम, चौंसीजरबा मुसलमान भाई अमसुंग पर्दागे मनुंगा दैबिक्रिबी इमा इंदोलिचे मितल ख्वाई पुनमक अल्लाह रब्बुल इज्जतना अखोई ख्वाइबु पुंसी हयात पीनबीदुना साबानगी ngasici aroiba numit asi boba thambiri ngasigi magribki namaz matam hek oibadagi chaliba chahi asigi ramzanul mubarak ki tha hauragani ngasigi lakadaba ahing dagi koi shehri hauragani shehri chaba thapa sunnatni sina maram warga ngasigi ऐसा की नमाज सोलह मतुंगदा तरावी की नमाज रकात कुन बालिग फारबा कल्लैबा नुपा नुपी खुदिंगमक तरावी की नमाज रकात कुन कुन सलाम तरा हाबिदी रकात अनि 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 सोन लगा रकात कुन सोन बसी सुन्नत मुअक्कदानी रमजान मुबारक था सिगी चौबा मपुंग फाननबा नेकी सवाब फंगनबगी चौबा इबादत अमनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खोई पाई पुनमकु था मपुम से अमा तरावी की नमाज अदा तब ngambagi तौफीक नबी बोइसनु नुपा आंगांग सिंगना मस्जिदा जमात के साथ सोननबा वखल थमसी नुपी इमा इंदोलिचे मिजल ख्वाई पुनमकना युंगी नमाज संपमदा नमाज से अदा तौननबा ने तौसी वखल थमसी इंशाअल्लाह लोइनना इखोगी मसाजिद सिंगदा कुरान हफिज लेरमदबदगी हुदिक अल्लाह नबीदुना कुरान हफिज कया अमा लेहनबिरे पोखनबिरे संबिरे अल्लाह न थंबिरे कुरान हफिज सिंगसिना तरावी की नमाज असिदा रकात कुन्नसी की मनुंदा नोमगी खरा सोलगा मित्रांगानिदा कुन्निदा नत्रगा थाम संगना कुरान कुम्ममा नमाज मनुंगा तहन्ननबगी दमक्ता इंतजाम मोहल्ला की कमिटी हजरात सिंगना पांगथोकनरी तौगनी मसीसा तौबने की सवाबी तरावी की नमाज सोलह सुन्नत मुअक्कदा ओइबगुमना तरावी की नमाज की मनुंगा रमजान था सिदा कुरान मकुम्ममा ताब सिसु सुन्नत मुअक्कदानी कोई खुदिंगमक ताहौबु ngamnabu honasi कुरान पाक तिलावत तौबी चौबने की सवाब कया मालिमुल मासिंगना तकबीरी हबीरी था सिदी रमजान मुबारक की थानी फरज जमा दा तौबदा फरज बुतरा फंगनी तकबीरी नफल होइबा इबादत अमा पांगथोकपदा फरज जमा अदा तौबगा चप माना हंबिगनी हाइना तकबीरी मरम मसिना रमजान मुबारक की था की मनुंगदा इखोई की मसाजिद सिंगदा कुरान पाक कुरान हाफिज सिंगना तहल्लिबा सिदा इखोई खुदिंगमक चंगसिल लगा ताहौननबु होनसी मसिदा वफम अमा इखोई खुदिंगमकना खनगदबदी इमामना नमाज की मनुंगदा कुरान पाक मपुम अमा ताहन्नबु होनरिबा तहल्लिबा सिदा मुक्तदी सिंगथु नमाज की मनुंग सिदा मयेक अमा फोबा वातना ताहौनबु होनगदबनी नमाज की मनुंगदा कुरान मपुम अमा ताबा मियोय सिंगदो कुरान खत्म तौबी कुरान मपुम अमा ताबगी सुन्नत मुअक्कदागी अमल नसिगी निकी सवाब मपुम फाना फंगनी अदुगा नमाज की मनुंगदा ताहौदबा इमामना रुकू चतलमदाइदा मुक्तदीना ने लौरगा रुकू चतपदी यावकिबा नमाज दे मपुम फाना सोनकिबा रकात सुना सोनकिबा अदु मखोयदुना कुरान मपुम अमा ताबगी सवाबती फंगरोय अबिदी सुन्नत मुअक्कदा दु फंगरोय मरम मसिना मस्जिद लाकबीरिबा मतम सुमांगलिबा कुरान ताबसु यावरिबा सिंगना खजिक्तदा कुरान मपुम अमा ताबगी सुन्नत मुअक्कदा अदा तौदबा मसिगी दर्जा फंगदबा हाइबसे यामना लाइबक थीबनी मरम मसिना इमामना नेट हेक लौखिबगा मुक्तदी पुन्नमक्सु नेट लौरगा इमामना सोलकलिबा कुरान सिबदो मेग मफोबा वातना नमाज के मनुंग दा ताहौनबु होनसी लोइनना अखोगे कुरान हाफिज सिंगना
Quran sonbada namaz rakat yami haiduna yamna thuna yangna solaga matam changdana bu hotnaba se masi matang tawiganu Quran ge hukum ni Quran se tablab talab solu haibasi masige against aikoi ni yamna thuna solaga Quran bu lanana jingadaba ungadaba may kaya manghanba tahanba hilanba tawraga sonba haibase oidana bugi damakta tablab na aikoi tabtil gi sata hadar da solaga tari bu mi singju law ngamba so aduga sengna khangba ngamba aduga matam su yamna hinjina changba nati aduna Quran chumna sengna sonana bugi damak tahanna bugi damak kufaze karam punamakna wakal thambiyu haina darkhas tawjari loina na ruku sajda amasung qaida ulada yamna thuna songidana nangdaba yena cha khunbugumna aikoi ta'dil arkan da sopa laiba mapung phadaba se masi maksu haylusi namaz tai ga tarawih namaz ga khenaba leiti chap manai namaz tai da su tablab na yamna ingna tapna timnan da sonbugumna tarawih namaz su timnan da tapna ingna dumak sonji masina matang pungkhai mapung ma hena changwa nate minat tara mari manga minat tare ni pan khena ba du khakki wani maram masina aikoi ki namaz su mapung phana naba Quran su mapung phana targa Quran mapung ma tabu ki tawbani ki sawabado ikoi punna phamina bo hona minasi haina punna mukta da khas tawjari loina na tarawih ki aikoi namaz da tarawih ki namaz mapung phana ada tawbaga loina na aikoi namaz matam manga mak mas nupa singna masjidda jamaat ki sata Ramadan al-Mubarak asida mapung phana solhongna na bawa khallam kaminasi iftar ki matamda aikoi masajid singda iftar matam hek oibaga mojin singna ising yongmama karigumba macharga iftar tawraga yamna thuna azan haibiyu azan lawbiyu yumda laikribe singsu iftar ki matam chon thadana tap thadana iftar tawhinana bagi damak mobile hari season nadaba imung manung da laiba nupi anga kaya amsung labi da karida thawuk suba kaya na iftar matam dana tawhinana bagi damak mojin singna tap thadana azan haibiraga azan ki matungda minat tara matrai thoy ma minat tara mangama ngai gani tu ki matungda jama dep kani haina mayam da law thok laga iftar di timnan da fajana tawraga yum da kana gum ne iftar tanglaga masjid ta thorok laga jama yawru busu nangnana bagi wakhalda masjid ta iftar tangla busu timnan da fajana charaga thaklaga tinya senglaga jamaat sonana bagi damak hariba timing asi busu semdok si amdang mayam da law thok si somna phataba thabuk khudingma thadok haunanaba aikoi ge Ramadan al-Mubarak ki tha asida aikoi chak henba khakta roza henba khakta natana ikoi chakhau ta natana mit ki nakong ki chin ki khong ki khut ki punamak su ikoi roza thamba ngamnanaba hona si haina mayamda humble request tawjari darkhas tawjari Allah rabbul izzat hai kriba thamkriba wafam sing asdagi Hendo thudok na amal tabong amuri to pipi na bibo isunu